uko wenda cyo muri iriya dosiye ntabwo byaba igitangaza tubonye nka Victoire Ingabire baharamutse habonetse ibimenyetso runaka bishobora kuba byatuma yaba yakurikiranwa nawe yakwisanga mu rukiko nk'umuburanyi aho kuba yaba yakomeza kuba umuntu wabugiye gutanga amakuru. Bivuga ngo nawe byarangira atawe muri yombi? Yego nabyo byashoboka yuko ashobora no kuba yatabwa muri yombi hakurikijwe iby'amategeko ateganya uko mu gihe yatanga amakuru mu rukiko ariko urukiko rukaba rwabona yuko koko akwiye kuba yagira ibyo akurikiranwaho. Icyo gihe rero ubushinjacyaha mu bubasha bufite ushobora kuba bwamukurikira bwafata icyemezo cyo kuba bwamukurikirana kandi icyo gihe rero bashobora no kuba bwamukurikirana afunze cyangwa se adafunze bizaterwa mu by'ukuri n'icyo umucamanza azemeza mwari ya rubanza. None ko Ingabire agiye gusihingutswa imbere y'ubutabera none haracura iki uyu mudamu ntibigiye kurangira n'ubundi asubiye muri gereza? Prediction yo kuri The Point Africa iragaruka ivuga iti hatabayeho izindi mpinduka Ingabire Victoire aratabwa muri yombi ibyumweru 2 bigiye gukorwa mu iperereza. Iperereza rizarangira rigaragaza ko Ingabire hari impamvu zifatika ndetse zinumvikana zituma aregerwa urukiko. Namara kuregerwa urukiko ntabwo ruzamurekura. Umucamanza uzaburanisha urubanza rwe azaba ari uyu n'ubundi uri kuburanisha abangaba bagera ku 9. Ese naba ari uyu nguyu uri kuburanisha abangaba bagera ku 9 azamuha ubutabera Ingabire bunyura Ingabire kandi nyirizina ari we wanamutumije ati ari nawe wavuze ati mumukoreho iperereza niyo mutanze bamukoreho iperereza iperereza nirimara kugaragaza ko Ingabire afite ibyaha akurikiranywe uyu mucamanza azamurekura. Ngiye mbaye ikaze mwese mukunda ibiganiro bya The Point Africa. No mwanya w'ikiganiro tugiye kugaruka ku busesenguzi bagaruka ku kiganiro by'umwihariko cyangwa se kuri umudamu wagerageje guhirimbanira politiki y'u Rwanda ariko ntiyamuhira. Nta wundi ni Ingabire Victoire. Uyu mudamu by'umwihariko umaze igihe kinini cyane mu matwi y'abanyarwanda kuko guhera mu mwaka wa 2010 akimara kugera mu Rwanda ndetse akanashyirwa muri gereza. Uyu nguyu utarigeze ahirwa na politiki nkuko nari mbivuze, ejo bundi nibwo umucamanza yagize atya amutumira mu rukiko, kugira ngo agire amakuru atanga cyangwa se abazwa. Akimara kugera muri uru rukiko ni impamvu yari iturutse ku kuba hari abamushinjaga kugira uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Reka maze nifashishe inkuru yanditse ku kinyamakuru Igihe, ariko ndaza no kugaruka cyane ku ijambo naganire na Maître Elise, umwe mu banyamategeko bakorera mu rugaga rw'abavoka no mu Rwanda. Yagarutse kuba uyu mudamu gutumirwa kwe bivuze ko ashobora no kuzakorwaho iperereza ndetse kandi mu gukorwaho iperereza bishobora no kuzarangira afunzwe. Ibyo Maître niko yabigarutse avuga ko ntitwatungurwa no kubona uyu mudamu atawe muri yombi kandi ifungwa rye ryaba riturutse ku kirego cyangwa se mu by'umwihariko ku kirego cyaba cyarakozwe ku iperereza byaba byarakozwe n'ubushinjacyaha mu babarire, kandi ubwo bushinjacyaha bwabisabwe n'urukiko bitewe n'uko urukiko rwabonye ko hari impamvu zikomeye ndetse by'umwihariko batigeze banyurwa n'ibisobanuro yabahaye. Ibyo yari ingingo ya 3 y'itegeko ry'106, ingingo y'106 tuganiraho. Hari urukiko rukuru rwa Kigali rwategetse ko umunyapolitiki Ingabire Victoire Umuhoza washinze ishyaka Dalpha Umuhinzi ritemewe mu Rwanda kurwaho iperereza ku byaha bifitanye isano n'umugambi wo gukuraho ubutegetsi. Iki cyemezo cyafashwe kuri uyu wa 19 Kamena 2025 nyuma y'aho urukiko rutanyuzwe n'ibisobanuro Ingabire yatanze ku ruhare avugwaho mu mahugurwa yahawe abahoze ari abanyamuryango ba Dalpha Umurinzi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko aya mahugurwa yari ajyanye no guhirika ubutegetsi binyuze mu bukangurambaga bwo kubwangisha abaturage. Ingabire yari yabwiye urukiko ko abaregwa
muri urwo rubanza bahoze ari abayoboke b'ishyaka Darufa Umurinzi, uretse umunyamakuru Nsengimana Theoneste washinze umuyoboro w'umubavu. Yavuze ariko ko amahugurwa baregwa gukoramo ibyo byaha atari we wayateguye, atari yateguwe na Darufa Umurinzi, ndetse ko we atarayazi. Nyuma yo kumva ibisobanuro byatanzwe na Ingabire Victoire mu gitondo, urukiko rwasuzumye ibibazo birimo kumenya niba ibisobanuro yatanze byatuma akekwaho ibyaha cyangwa se ntakekwe. Urukiko rwasanze ibisobanuro Ingabire Victoire yatanze bidahagije, kandi muri dosiye y'uru rubanza harimo ibimenyetso bimushinja. Urukiko rwasanze ari ngombwa ko ubushinjacyaha bukora iperereza ryimbitse kuri Ingabire kugira ngo ashyikirizwe urukiko. Nk'uko urukiko rwabisabye, iri perereza rizakorwa mu byumweru 2 nirirangira Ingabire ashyikirizwe urukiko. Iburanishwa ry'uru rubanza rizasubukurwa kuwa 7 Nyakanga 2025, byumweru 2. Muribuka ejo bundi, reka nsome comment y'umwe mu bantu wanditse ku kinyamakuru Igihe. Ni umuntu wanditseho comment aravuga ngo uyu mudamu koko yaretse politiki, reba imyaka amaze ahanganye muri politiki, ubu koko arumva afite amahoro. Nubwo ikiza bamwe politiki iteza benshi ibibazo bikomeye. Muri politiki haberamwo ibintu byinshi bibi Imana itubuza: guhangana, ubuhemu, ubwicanyi, inzangano, ubugambane wanyu, nepotisme, ruswa n'ibindi, kandi ibyo byose Imana ibituza. Niyo mpamvu abakristo nyakuri batajya muri politiki, intambara zabera muri iyi si kubera ibi ni iby'umuntu ufite ibitekerezo bye by'umwihariko bishingiye kuri Bibiliya, cyangwa se bitewe n'uko abyumva, kuko nabonye no kwifashisha Bibiliya. Ni comment nari nsomyeho gato ko nabonaga kuri iki kibazo n'ubundi isa naho bijyanye. Noneho mureke ngaruke kuri uyu mudamu. Uyu Victoire Ingabire ni umwe mu banyapolitiki hano mu Rwanda, by'umwihariko bagerageje gukora politiki, ariko politiki yo ntiyabahira. Uyu mudamu 2010 akigera mu Rwanda yashinjwe ko amagambo yakoresheje yapfobeje jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse by'umwihariko anagerageza guteza imvururu muri rubanda n'ibindi bitandukanye. Akatirwa imyaka muri gereza hafi 15 nimba mbyibuka neza. Uyu yafunguwe za 2018 ku mbabazi za Perezida wa Repubulika. Akimara kurekurwa, byakomejwe bihiswa ko atigeze areka gukora politiki, ndetse binavugwa ko atigeze yemera imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu. Ibi byose rero byagiye bimukururira icyo nakwita nkaho ari uguhora ahanganya muri politiki n'ubutegetsi buriho. Ibyatumye abura amahwemo nyine kuba igihe cyose ababaga bari mu bintu runaka bahoraga ku mbuga nkoranyambaga. Uyu yagiye yitwa amazina atandukanye, yagiye yitwa Ivu n'ibindi bitandukanye, ndetse by'umwihariko bamwe bakamwita umwicanyi, umugome n'ibindi bitandukanye. Uyu by'umwihariko nk'umunyapolitiki yagiye agerageza uko ashoboye kose kugira ngo arebe ko yakirininga izina rye, akajya mu muganda n'ibindi, ntabwo byigeze bimuhira. Ejo bundi ndumva imyaka igiye kurangira ari 4 bata muri yombi aba bantu bivugwa ko bari abanyamuryango ba Darufa Umurinzi, ndetse nawe bwarabyemerera, ndetse n'umunyamakuru Nsengimana Theoneste. Uyu yakoreraga umubavu, uyu munyamakuru by'umwihariko yakorera ku binyamakuru bitandukanye nka Sana Radio, nibyo akorera Goodrich TV, ashinga Umubavu TV. Buriya yavuye kuri Goodrich TV ashinga ikinyamakuru cye bita Umubavu. Yari umugabo nzi by'umwihariko, ariko ari kureganwa n'abandi bari muri mugambi witwa ko wari ugwira ku butegetsi, by'umwihariko kuko bitewe nuko baracyari kuburana, ntabwo icyaha cyari cyabahama kugeza ubu. Rero by'umwihariko uyu mudamu cyangwa se uyu Ingabire yahamagawe n'umucamanza kugira ngo agire ibyo asobanura. Akimara kugera mu rubanza, umucamanza yabaye nk'umubwira ngo yewe wiyumve nk'umuntu uri gutanga amakuru uyaha urukiko, ntiwumve ko umuntu wahamagajwe mu rukiko kugira ngo uburanishwe cyangwa se nk'umuburanyi. Uyu mudamu rero mu kwisobanura cyangwa se mu gutanga ibyo sobanura yahise ahamagara
umunyamategeko we cyangwa se umwunganira mu mategeko Gashabana, Maître Gashabana akimara guhaguruka yagiye kumwunganira nyine birumvikana, maze bagerageza babyita gukora umusayuko. Mu bantu basanzwe boga mu mazi basanzwe bazi ikintu bita umusayuko, batera umusayuko bishoboka ariko biranga. Ibisobanuro byose umudamu yatanze, umucamanza cyangwa se umucamanza inteko iburanisha yicaye isanga hari impamvu zikomeye, bazita impamvu zikomeye zituma batanyuzwe n'ibisobanuro umudamu yatanze. By'umwihariko rero bahita bateganya, kuko biteganywa n'iyi ngingo y'106 iteganya ko ejo nari kwibasomera, abantu marabyibuka nimujye kureba inkuru twashyize nashyize muri ntuza muri comment, ndashya muri comment umuntu muza kuyireba. Reka nse n'ubigarukaho gatoya, ndumva kanyishake aha hafi. Ni inkuru igaruka kuri uyu mudamu, ndetse by'umwihariko bavuga ko ingingo y'106 ariyo bashingiyeho bamuhamagaza muri uru rubanza. Mu ihamagazwa rye rero by'umwihariko byagombaga kwitaba kuri uyu munsi, nabyo nyine yanakoze, nawe ntabwo yageze asuzugura, aritaba. Akimara kwitaba ariko ubwo ari muri uru rubanza agerageje guhakana ibyo gutegura umugambi. Reka mbisubiremo by'umwihariko umwana yamaze kuvuga. Ingabire Victoire Umuhoza ufite ishyaka Darfo Murinzi ritemewe n'amategeko mu Rwanda yitabye urukiko rukuru rwa Kigali mu rubanza rw'abantu 9 bakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ahakana ibyo gutegura amahugurwa yacuriwemo uwo mugambi. Yatanze ibisobanuro kuri uyu wa 19 Kamena 2025 ubwo yitabiraga uru rubanza nyuma yo gutumizwa n'urukiko kugira ngo agire ibyo asobanura. Ubushinjacyaha burega aba bantu ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho, guteza imvururu muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko no kwigaragambya mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubushinjacyaha bugaragaza ko hateguwe amahugurwa yari agamije gukuraho ubutegetsi buriho yahuje abanyarwanda bamwe baba hanze y'u Rwanda, barimo uwitwa Sumuta wiyise Pepino n'abarwanashyaka ba Darufa Umurinzi. Urukiko rwahamagaje Ingabire Victoire kugira ngo atange ibisobanuro nyuma y'uko avuzwe inshuro nyinshi muri iyi dosiye. Iburanisha rigitangira, umucamanza yabajije Ingabire Victoire uko ishyaka rya Darufa Umurinzi ryateguriye abayoboke baryo amahugurwa n'uruhare yabigizemo. Asumuta ko asubiza ko nta mahugurwa iri shyaka ryashinzwe mu mpera za 2019 ryigeze ritegurira abayoboke baryo kuko ryari rikibaho. Yavuze ko kuva 2020 yahise ahagarika ibikorwa byo gushaka abanyamuryango, bityo ko ishyaka rya Darufa Umurinzi ryabayeho mu gihe cy'amezi 2 gusa. Ati Darufa yabayeho amezi 2 baribujije gushaka abayoboke duhita duhagarara. Yakomeje ati natunguwe no kumva ko abantu bavuga ko muri 2021 abantu bakoze amahugurwa mu rwego rw'ishyaka kandi ntayo twateguye. Abajijwe niba abaregwa yarabazi nk'abayoboke b'ishyaka rya Darufa Umurinzi, yasubije ko bari abarwanashyaka ba Darufa Umurinzi havuyemo umunyamakuru Nsengimana Theoneste bagombaga gukorana mu gutambutsa ubutumwa ku miyoboro ye ku munsi wa Ingabire Day. Yagize ati umunyamakuru Nsengimana Theoneste twari turi kuvugana ikiganiro twagombaga gukora ariko twari tutaragikora. Kuri uwo munsi yavuze ko wari usanzwe ubaho kandi buri mwaka wagiraga insanganyamatsiko yagaragaje ko atari akwiye kuhuzwa nayo mahugurwa. Umucamanza yasabye Ingabire kuvuga icyo azi ku mugambi wo guhirika ubutegetsi hadakoreshejwe imbaraga. Asubiza ko ntacyo awuziho. Ati byagorana ko mvuga ku bintu ntize naba mbeshye. Umunyamategeko Maître Gatera Gashabana yavuze ko Ingabire nta ruhare yagize mu gutegura amahugurwa, ndetse ko nta n'ahantu na hato hagaragaza uruhare avugwaho. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Ingabire n'uwitwa Sibomana Sylvain wahoze ari umuhuzabikorwa wa Darufa Umurinzi baganiraga ku bijyanye n'aya mahugurwa, bashimangira ko bari baziranyeho kandi ko Ingabire yayakurikiranaga nubwo uyu munyapolitiki abihakana. Bwasobanuye ko aya mahugurwa yari agamije kwigisha abayitabiriye ingamba zo gukuraho ubutegetsi, bahereye ku bikorwa birimo kumvisha abaturage ko batubashywe
bahohoterwa kandi ko bafungwa. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko aya amahugurwa na Ingabire Day byari uburyo bw'ubukangurambaga mu baturage byashoboraga gutuma umugambi wo ugera ku bantu benshi. Saa 8 z'igicamunsi cyo kuri uyu wa 19 Kamena nibwo urukiko rugaragaza niba ibisobanuro bya Ingabire nibyo byari bimaze gusoma by'ukuri Ingabire byarangiye Ingabire atumijwe noneho by'umwihariko cyangwa se byarangiye Ingabire yanzuriwe umwanzuro w'uko agomba gukorwa iperereza. Ingabire watutswe ku mbuga nkoranyambaga, Ingabire wanze kwemera imbabazi yahawe na Perezida wa Repubulika, Ingabire witwaga Ivu, ndetse no muri telefone ya Nsengimana basanze handitsemo Ivu, bivuze ngo Ingabire Victoire Umuhoza. Iryo jambo Ivu rikunda gukoreshwa, rikaba ryaranakuruye byinshi cyane kugeza n'aho abantu benshi bagiye bagaragaza ko uyu mudamu atigeze ahinduka. Aho naramuka ageze imbere noneho y'ubutabera cyangwa se by'umwihariko agahingutswa imbere y'ubutabera nk'umuburanyi, aho nibizarangira atawe muri yombi. Reka twumve Maître Elise adusobanurire uko abibona nk'umunyamategeko by'umwihariko, kandi nanatabwa muri yombi cyangwa se n'ibinaba by'umwihariko bitewe nuko wenda ibyaha bishobora kuzamuhama, kuko byumvikana ko agiye gukorwaho iperereza nubwo bataranzurwa ibyaha azakurikiranwaho, kuko birasaba ko abanza gukorwa iperereza. Tuzabigarukaho n'ubundi tubumvisha uko bimeze, tunajya gukonsulta umunyamategeko tumubaze nyirizina uko ni prediction yakoze, nimba yakoze prediction akavuga ati ibi uyu muntu nubwo ataratumizwa nubwo ataritaba niyitaba bizarangira akozwe iperereza, bikarangira bibaye, tugomba n'ubundi kugaruka twibaza duti ubundi nyirizina umucamanza uzafata umwanzuro ku rubanza rwe, umucamanza uzaburanisha urubanza rwe azaba ari uyu n'ubundi uri kuburanisha abangaba bagera ku 9? Ese naba ari uyu nguyu uri kuburanisha abangaba bagera ku 9, azamuha ubutabera Ingabire bunyura Ingabire kandi nyirizina ari we wanamutumije, ati ari nawe wavuze ati mumukoreho iperereza niwe mutanze bamukoreho iperereza, iperereza nirimara kugaragaza ko Ingabire afite ibyaha akurikiranyweho, uyu mucamanza azamurekura cyangwa ahubwo ya prediction twakoze izarangira n'ubundi baye Ingabire atawe muri yombi. Koze muri icyo gice urukiko ruba rutari rwagena uburyo rwamufatamo, urube rwafata icyemezo cy'uko rwamufata nk'umutangabuhamya cyangwa se rube rwamufata nk'umuntu ugiye kuruhereza andi makuru mu buryo busanzwe, cyangwa se ngo rube nanone rwamufata nk'ugomba gukurikiranwa. Icyo gihe biba bitaragera kuri urwo rwego, ariko wenda hari umuntu kugenekereza yavuga yuko ni umuntu urukiko rubona ko afite amakuru y'ingenzi y'ibyo ashobora kuba yarubwira, byafasha urukiko kumenya niba nta kindi kintu wenda yaba abazwa, cyangwa se niba byafasha urukiko mu kuba bwatanga ubutabera. Muri uko rero gutanga amakuru birumvikana ko ntabwo ari amakuru asanzwe, muri uko gutanga amakuru yerekeranye rero n'imikorere y'icyaha niho hashobora kuba hanavamo yuko byabaye ngombwa urukiko rushobora kuba rwabibona mu bushishozi bwabo yuko nawe ashobora kuba yaba yaragize uruhare mu ikurikiranwa ry'icyaha, mu ikorwa ry'icyaha. Noneho rero kugira ngo urukiko rube rwatanga ubutabera bukwiriye kandi ku bantu bose, nawe rero rukaba rwasaba ubushinjacyaha kuba bwamukoraho iperereza, akaba yanashyikirizwa urukiko, kuko urukiko nirwo rufite ububasha mu by'ukuri bwo kuba rwabitegeka urukiko no kwemeza ko umuntu runaka yaba yakoze icyaha. Ibi byaha biraremereye, gushaka guhirika ubutegetsi buriho cyangwa se by'umwihariko kubukuraho n'ibindi bitandukanye. Byumvikana ko bishobora kurangira uyu mudamu yisanze mu maboko ataraye, yongeye kandi gusubira muri gereza, kuko yakunze kuvugwaho kenshi cyane, ndetse n'umukuru w'igihugu akagerageza kugaragaza ko hari abantu bamwe na bamwe bagiriwe imbabazi ariko batigeze bahinduka. Byumvikana ko kenshi byakundaga kuvugwa ko uyu Ingabire ari we watungwaga urutoki. None ko Ingabire agiye guhingutswa imbere y'ubutabera, noneho haracura iki?
uyu mudamu ntibigiye kurangira n'ubundi asubiye muri gereza. Prediction yo kuri The Point Africa iragaruka ivuga iti hatabayeho izindi mpinduka Ingabire Victoire aratabwa muri yombi. Ibyumweru 2 bigiye gukorwa mu iperereza. Iperereza rizarangira rigaragaza ko Ingabire hari impamvu zifatika ndetse zinumvikana zituma aregerwa urukiko. Namara kuregerwa urukiko ntabwo ruzamurekura. Na cyane ko impamvu rutazamurekura nuko umucamanza wumvisha ibisobanuro bya Ingabire ari nawe wanasabye ubushinjacyaha kuba bwamukora iperereza. Naha ruzingiye. Nansoreje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, mbamenyesha ko ibiganiro nk'ibi ari akagaruka kuri The Point Africa. Imana ikomeze ibihaze uburame kandi ikomeze ibaha amafaranga muhahe muronke. Imana ibagirire neza. Ciao ciao.